gitondo kugerana magingo aya urwamo rw'imbunda n'amasasu biremereye n'ibyoroheje ntibiraceceka ku buryo abatuye umujyi wa Rubavu ku Gisenyi babyumva nk'ibibegereye. Ibi bisasu ko impande zombi zakomezaga guhangana hagiye humvikana ibyagoga ku butaka bw'u Rwanda, nk'aho ijwi rya Amerika yari ihagaze hafi n'umupaka munini. Mu masaha y'ine za mu gitondo hagwa igisasu kinini nko muri metero 5 zaho twari duhagaze, abari aho bahita bakwira imishwaro. Kugeza ubu imipaka ihuza ibihugu by'u Rwanda na Kongo yombi irafunze kubera ikibazo cy'umutekano muke. Naho mu mujyi wa Gisenyi ubuzima burasa n'ubwahagaze na cyane ko serivisi hafi ya zose ziriwe zifunze. Bamwe mu batuye umujyi wa Gisenyi bahinze umushyitsi bagahitamo guhungira mu bice byitaruye. Benshi bategaga amabisi, abandi amavatiri, hari n'abagendaga n'amaguru bafite ibikapu. Twabonaga babaga berekeje mu mujyi wa Musanze. Aha ku Gisenyi uko abaturage babaga bibumbiye mu matsinda, buri wese yatangaga igitekerezo uko abyumva kuri iyi ntambara. Abantu basubwenge kurinda byebye ku buryo na Gisenyi uzi ko nanzi ko nijoro barifanga bagiye fata mama saa sita za nijoro ngena ndi kwikurikirana. Ndi kuvana n'uyu mumama, uno mama yagize ubwa kwata mama Jeanne niba fata goma namwe murahunga bana Gisenyi. None urebe kumba batipe babazengurutse kare. Ijwi rya Amerika yabonye abari abarwanyi bo mu ngabo za Kongo FARDC bamanitse amaboko bahungira mu Rwanda. Abo twabonye baragera muri 80 barinzwe n'abasirikare b'u Rwanda. Twabasanze bicaye mu kibuga kiri mu murenge wa Gisenyi hafi n'ikiyaga cya Kivu. Bamwe bambaye gisivili, abandi baracyari mu mpuzankano, bose bari ku mapeti mato.